Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen Sami Merjilin Hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Lahori janalong hom phokep hearing police atum pen kinep dunlong. Lukhi puja aning vele thotami police atum keton kelang kapang chingbom aporahut phreniphai inko runner cap earning kang sam por phai truck apor malom NH36 dilai police station angkang ke parlo Lahori jan petrol post naka checking along kai ke ason keton kelang ka khuruk dun ahut ihum Mahindra 300 car akelok AS26E 2081 along pen ka khuruk dun ahut dashboard AC adim along pen sabon ahom kithap ponjoy hom phokep heroin drugs nepon long cheklo labang solong ka chirapdun ke ponvek abang phu Muhammad Anas arta inko rapli Thobol district infal asar pusi pang thekpon lapen nep ingnang pon cheklo lapen dilai SP long lamhoi pabon ponlo lapen kineblong ahormu kedo anta bokajan SDO civil aphansi hodai ponlo Police sai khetumpen nang kapachini dun atengke Manipur lapen khwati ansi ke ponche phan kachisik pon pusi nang pachini dun lapen kineplong drugs alin aphai pangrum pet 637.28 grams lapen somindar ahithialong ador kuti trok anbak dochi puta nang than pachini dun News Text Report Karbi Anglong News Channel Di kreng along gari kapatong ahir ing tangrak ajok Depu Medical College along an ke ponna. Nijang Karbi Anglong ke parlo Khiruni Police Station angkang di kreng along gari kapatong ahir ing tangrak ajok Depu Medical Hospital along an ke ponna. Pray achiklo ni phai inkoira sirkep ajo por phai troxy apor malom di kreng along ihum pulsar abait kapitong ajok Khiruni Model Hospital along an Khiruni Police atumpen areng ahu keso abang phaphan sekelang chephan wanlo setame Khiruni Model Hospital along ke un e puajok Depu Medical Hospital along an si ponang koklo pusi ningche po non malom gari ke veklapen towar along kedam kachere kenang sot Gari dolopura ninghang an kapechat lapen thang adai awe pinatuma phan areng ahu kapeso theklong bomlo Lasonsi Nijang Karbi Anglong Khiruni Police Station ke parlo dikreng along inut mojari teron asopo mensing teron aphan men apipen pulsar 150cc agari kapetong kang phirajok nonke kithi kereng angbong si dolo kapetong kangvek abang phu atum adim along pen katjui ajok neplong lidet pusi ningche pon lapen areng keso abang phu arong amreng constituency ke parlo arnam teplong asor pusi pang thekpon lapen amreng constituency em ake haipi rina terang piaphan kisung ke phodet ahem asor atumpen keso kachelang along nang cherapdun thapusi kachuningri padupon Khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel জাগাৰ নাম কিবা কম জাগাৰ নামটো পাৰফেক্টলি মই ইমান ক'ব নোৱাৰো কাৰণ মই লোকৰ মুখৰ পৰা শুনিছো ডিক্ৰেং বুলি শুনিছো কিন্তু একজেক্টলি ক'ত হয় ইমান ভালকে নাজানো কিন্তু গম পাইছো যে এক্সিডেন্টটো বহুত ডাঙৰকে জখম হৈছে বহুত ডাঙৰকে হৈছে বুলি শুনিছো শুনা পাই পেলাই মই ঘৰৰ পৰা মই বাইক ওলাই মই ফটকে হস্পিটেলত আহি গৈছো হস্পিটেলত দেখা পাই যে জখমটো বহুত ডাঙৰকে হৈছে বহুত মাথাটো বহুত বেয়াকে হৈছে মানে পুৰা ঘাও হৈছে চিলাইছে বহুত আৰু চকু পুৰা ফুলি গৈছে আৰু ভৰিও পুৰা ডাঙৰকে ঘাও হৈছে চিলাইছে বহুত আৰু ভৰিৰ আঙুলিবিলাক সব ভাঙি গৈছে তাকে মানে মই যিটো দেখিছো সেইটোতো বহুত ডাঙৰকে বেয়াকে এক্সিডেন্ট হৈছে তাকে সেইটো আৰক্ষীয়ে এতিয়া বাইকৰ যিটো মালিক বাইকে যিটো এক্সিডেন্ট কৰাইছে আৰক্ষী বাহিনীবিলাকে এতিয়া কি কৰে সেইটো আপোনালোকে দায়িত্ব বুলি মই ইয়াতো কৈছো আৰু আচ্ছা এক্সিডেন্ট যে ক'ত যে হৈছিল আৰু বাইকখন যে ক'ৰ পৰা আহিছিল আৰু এক্সিডেন্ট যে কিবা এই মানুহজন যে ক'ৰ পৰা আহিছিল এইটো আপোনালোকে গম পায় নেকি মানুহজন এনে ঘৰৰ পৰা ইহঁতে মানে খৰি বেছি থাকে এতিয়া খৰি লৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা খৰি লৈ আনিছে এতিয়া খৰি বেচা পিছত সেই ঘৰত এনে ঘৰৰ উভতি গৈছে বুলি শুনিছো ঘৰৰ উভতি যোৱা সময়তহে মানে বাইকে
পিছৰ পৰা খুন্দাই দিছে বুলি এনেকৈ শুনা পাইছোঁ মানে বাইকখন যিজন মানে বাইকখন যে খুন্দাইছিলে সেই মানুহজনৰ চিনাক্ত এতিয়া কৰিব পৰা নাই এতিয়া বাইকখন যিটো বাইক চালকখনকতো এতিয়া চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই এতিয়া বাইকটো এতিয়া পালচাৰ নতুন বুলি শুনা পাইছোঁ এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো নাই একো নাই এতিয়া বাইকৰ যিটো চালকজনক এতিয়া ক'ত ধৰিম কেনেকৈ ধৰিম সেইটো আৰক্ষী বাহিনীয়ে এতিয়া গম পাব কি হয় আপোনালোকে FIR দিয়া হৈছিল নেকি FIR বৰ্তমানলৈকে FIR দিয়া হোৱা নাই আজিও সময় নাপালোঁ সময় পালে কালিলৈ আমি আকৌ OC তাত গৈ আছোঁ থানাত গৈ আছোঁ এতিয়া সেই বিষয়লৈ কি কৰা যায় সেই এক্সিডেণ্ট যিটো মানুহজন আপোনাৰ কি লাগে মোৰ ভিনিয়া হয় যিটো এতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছে মোৰ ভিনিয়া হয় Kengkam Kimi Production Ahin Pen Kason Sepon Nini Asopo Te Popu Audio Ing Pupon Lapen Dunji Pu Afilim Apan Arnam Atir Sem Kehangpo Kengkam Kimi Production Kiruni Ahin Pen Chepatir Piponsi Pini Kiruni Rongkang Tui Abarim Risobasa Achatai Along Kengkam Kimi Production Ahin Pen Nini Asopo Te Popu Audio Ing Pupon Labangso audio long producer Papurambe lyrics lapen tune Chandro Singh Dera Kilun Abangphi Monisha BP Labangso audio Kang Pupon Dr. Mindar Teron Ahin Pensi Ing Pupon Bangso Kang Pu Judet Pen Dunji Pu Afilim album upon Mohor Kine Ponchi upon Atir Sem Kihang Asai Dopitlo Kiruni Rongkang Tui Arong Asar Ram Singh Pangcho Ahin Pensi Tir Sem Hangpon Bangso album along Kachiparjan Pon Laki Bida Singh Teron Chakara Lapen Kanai Inglengpi Labangso album Akimira Harsing Pura Ahin Pensi Ing Pupon News Text Report Karbi Anglong News Channel Kengkam Kimi Film Production Po Ahin Pen Non-pu anta niritum film album lun temul hai bonda ponbomong lasi pini ki jus pini arni ni bangke nilitum kangpu pona bangke Nini asopo tepo pula bangso lun abang elitum pini bangke ingpu pon elo la pena bangke la bangso alun jir kilun bangke Monisha Bepi la pena bangke producer bangke Bapuram Be la pena bangke la bangso a video ada la bangso alun jir ketok bangke nilimasi tok ati ota nilimasi ati orkebu nilimen ke Sri Chandra Singh Dera Nasi jume juno tanang tumhan nilitum Kengkam Kimi Film Production po YouTube channel do halabangso channel lai langpon po sini tum kaddo kawe kalbiang ro harat jutang jubar lamet lamchong apa chanji pu arat tum han chunirilo lapen bangke labangso labangso audio kisat kangpu bangke nilitum chupha pon bangke ake hai Dr. Minda Teron Phasi pangpu polo labangso longa chirap do bangke Dak Rongkang Tui Agambura Ramsing Phangchodo La Pena Bangke Sarsing Hanse Alang Li Bangke Dak Munigalista Ha Chin Thongosot Alang itu Mancha Polo Lasi Nining Sampilo Ningarong Pilo Pinil Bangso Audio Kesa Kampu Bangke Ningarong Pilo La Sontosi Pini Amasi itu Pasirapet Pini Arni Game busi pasir pelo pini arni masih itu mangke ani sila cengbong memaro aklam long kangpu pon jonel fisio long kangpu pon tangal audio kiset do hala bangke dunji labangso audio kiset long producer ke sono Teron, Terang. La pena bangke co-producer bangke Songja Dera. APHLC Asong Pen Tong Sekot Pen Phuluni Harmon Club along leadership training asai ajai me kedengpo. Lakha Krehini Phuluni constituency APHLC Aro Atumpen leadership training asai kedengpon. Bang Soalong All Party Hills Leader Conference APHLC Central Committee Samson Teron Lapen Sarkirirong Phar Atum Chetongdu Samson Teron Pen Kaning Ponke Ilitum India Adera Long Kachari Aron Alamthe Aphu Taksitami Thanmum Tekang Lapen Aphi Samson Teron Pen Pherangke Athengno Lamthe Kaning Ponke
Aron ating pensi nilitum APHLC asong atum ke kaike amata claim ponchi pusi ningje pon. Lapen inghan aphule along BJP atum Sainik School kibi ponchi puke ilitum chedon dun thekthi. Ha PGR VGR along le along CEM Dr. Tuliram Ronghang bidam hai pusi ningje pon. Lapen thu kedamtang arni Tuliram Ronghang pherangke atumaphan ki putot ke aron kachini ninai abanglo. Lasi pherangke atumaphan amithang aja kongdo lapen alang litumke madu aphanta karjuun aja kongdo. Lasi nilitum APHLC asongpen CEM Tuliram Ronghang aphan pinrem pon lupusi Samson Teron pen pherangke athengnu ningje pon. Phuluni pen bidor singterang Karbi Anglong News Channel. On free and fair election ke pa dujia phana bangke nilitum pini sekhe chipi pon lo. Non ke damtang ongdong atum lason se otlang no tum claim lo ki thitang amen ta jokdam det BJP bunang ko ko lapen komane abang pu amen damit dampo adap jokdam det lason ko kati tasila hai teng non bang ni tum strict pg ki ot tasila hai a section amokha lapen la tangka ka chen dun hedi bribery hai section apu thakan da IPC teng pen 171 A B E F la hai pu thak dum che than pon lo lapen lason dokok pulotang te la punishment la so teng pen tum an ki pachun ponji phansini tum lahai tami chingwai pon kesin apen CRPC ateng ben tani tum chethan bon lo jasimet section 143 nitum police at ajakong mentu si public atum ke longdon poma la so ajakong mang tum important oposi section 43 CRPC alam tani tum chethan bon lo je tum police atum ke khontang ko applique tum phan rai komber ni itum abang putina chini lasi kumania bang pujo aphan jong si methang apran aphan ok aphan kumania bang puji ke teng theng da dokok polotang te hala sohor bang ke tum public kado ka bian tai tum aja kong longnun lok suppose non mane phan kidnap damji polotang te chepa jok nang ko ima didi hala sohor bang ke police nang li tum tong thek thek ko ta public pani tum nep pon cheka choklo som ni maka chong hu sita mela som tasi nep ko itum nep pon cheka pisi thana long thonam po thana long bangke men kadu ka we entry pola so teng se procedure teng pen thap pon pu tum ke aprang men da pulo la dim klong ki thir tang akar bia tuma long ke ka ke mata chor tuk dam rok nang dilu council tum ta hada ke pudam lo pulotang te non ladak to chelo haladak solar project long dala son dak thaklo dim klong ki thir tang hemrit ke chukim tang adim si khada ka kita la tuma mek chu bidam lo lasi nili tum pe na bangke biri puni tum pupe mate di setame dak ke dim klong ke kisik tang adim lo adak bangke pasik sak dam no lason bidam ji pulo tang te hala PGR VGR di hal dak chelong chainong ke pangreng ke pacho pan a thaidu hadak le bidam ite bidam mo puni tum pudun lu la penison ki pudula ane si tuliram ro ha jong si PGR VGR long le Sainik School BG pulotang te lake Supreme Court pen order che wanai pu non hodak ki be ke chia bongali tum hala dak lok pupena Supreme Court pen order du mana ni kar jugang tum bangke jong si Supreme Court order du pulon te paklang o CM ako jong si thekte pulonang te lara than pachu bai bangeng to nang pu thek lor mati lage konara Supreme Court pen sila tum order ki dosi hodak he machu kim krai hodak lake lam ka chepe ka lam lasi ni tum bangke APHLC bangga prang pandan tum ninge thiblo ki duk ke lak phansi tume ka chesonga party la pen ni tum jakong thur ham he sidame aron bangge othim ni tum bangke lasi ni tum han jong si illegal mate aron re penang pasik sak dun bom lang poten ni tum ke aron bangke ki ot patchip thu muchot polak la pen hala dak nang lo so ara phanta nili choro intung alang itum arjap phik de la dalali chamcha tum ke toilo tuliram tum paning je ja phan sidame ahok tek alama bangke bang hala dak tum ta statement ci pilo a local ve ka tum sia dak ning je lo je dak bangke ni tum ke pithek thelu polotang te la tum bang long le ka ve doi ga limati PGR VGR along leke tum a dak kopili kheronia long dopik la sonda tak se kapre kapre dimo tadang dak habar ke harlong tadang hala dak damon hadak mangai mek thek ki no thek tik tak ki dami dami thang permission agi sidame ke be ke chatum aphan non Supreme Court pen order do pupini pina bangbong jong si tuliram ro hang chawan thek the pulotang te lake ame thang se ka chu bai lu lagi la pen rat phan ke bamang hulu la sila so statement ki pia pota ni tum ke condemn lo inut CM la sone pa chu bai lok pa bang la no statement piwa pon ma rata phansi karja pilo pon ngar jap nang kok rara tum phansi athima akemia kam claim bole ratum longta ako ratum hang utikang bu plote chok sidat poma di setame non itum ratum ka chini naya bangke
ajale putame alang tumsi elected pote law tengalang tumansi jakong dolo jakong ke dudum sa ke no kam claim wrong pote chetherak me mi alam oke ni leaders tum arol polotang de kopilo ke dotang hormu an bang ke songja tum polote pedule thotna kavia hormu si ili tum che song si rar phan ron ba nang pomati non ke dotang longle philang ke thir tang adim kopilo ke freedom nang nang ha mada setel tang lomati lahaya kar bitum na lo ke dam pomuke in the name of development di development amen pen school wan po ajar wan po pule rong so pan ke palu ko nasi development lang along le philang abete kupia development lang lage di megjang flop nang thai be poti lage development kali lomati nasi lason bang claim ke denang po lapen lason si claim bom lang pote ame thang si lage akeng ar kong chi thum pet lo lage lagi reming tung ong po phan ka churi phan chalo lage lapen rat ke non ke maju ka song banda lang le lo APHL si phansi cholang prong lo hili tum anda chini lapen ar jap tuk lo lasi do thimot posine di rada phanta chunging di Phuluni Higher Secondary School along class 9 Kacharli a Osomar atuma phan a ke joipen cycle kiron po ning ke me rat a cyclem bang phu lakha krenar ke pharoghat LAC MLA Dor Singrong hang alangli rat aphan kanghon kajinso kit hipik ajok penang an phuluni ahawar kaching thur anat kapar prang pon thek pon longlo la sonsi toklang ahin anat sitami RDN ponsi Kacharli Osomar atuma phan Charlie Bomb apor hut kerap kepajir dun pusitami penang an do ponlo La sonsi pini preni pai inkoranar keparni Phuluni constituency arlo Phuluni Higher Secondary School along ingdeng keplapen ingdeng sir kep Charlie Osomar atuma phan lakha krenar kep haraghat LAC MLA Dor Singrong hang ari dengpen ake joipen cycle kiron po labang so kiron pon amailong Charlie Osomar apiapo mate guardian atuma phan phaponsi pini bang phokep so se so arlo lapen so pin so Charlie Osomar atuma phan ron pachitang ponlo Bangso amailong katetongdun Karbi Anglong Autonomous Council EM Kambura Kiling Karbi Anglong Autonomous Council EM Billy Mohan Khaklari Lapen Monindra Be Social Worker Phuluni Higher Secondary School Principal Lapen Charlie Osomar apiapo Lapen penang an kit he kidingatum chetongdun Phuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত প্ৰত্যেকটো স্কুলৰ ক্লাছ 9 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়া চাইকেল বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা হিচাপে বা ৰাজ্যিক হিচাপে বা ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে চিফ মিনিষ্টাৰ বা মিনিষ্টাৰ বা আমাৰ CM তেওঁলোকৰ যোগেদি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো স্কুলত তেওঁলোকে নিজৰ হিচাপে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিবলৈ গৈছে আজি ফুলনি হাইস্কুলত ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনত আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ দিছে লাংহিনৰ MEC তথা কাৰ্বিআংলং টমাছ কাউন্সিলৰ EM বিলুমোহন নাগৰীয়া আৰু কাৰ্বিআংলং টমাছ কাউন্সিলৰ MEC ফুলনি MEC EM কাৰ্বিআংলং টমাছ কাউন্সিল কামৰা কিলিং নাগৰীয়া লগতে সমাজ সেৱক আৰু আমাৰ এই শিক্ষক প্ৰধান শিক্ষক লগতে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক সকলোক লৈ পেলাই আজি চাইকেল বিতৰণ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে অকল কিতাপ ইউনিফৰ্ম মিড ডে মিল এইখিনিত সীমাবদ্ধ নাথাকি দূৰ দূৰণিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চাইকেল বিতৰণৰ যি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আমি চৰকাৰক শলাগ লৈছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আঁচনি ল'বলৈ চৰকাৰৰ যথেষ্ট সিদ্ধান্তবিলাক আছে সেইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে ৰূপায়ণ কৰি যাব আৰু আমি সুস্থ নাগৰিক শিক্ষিত নাগৰিক কৰিবলৈ কাৰণে চৰকাৰে যিখিনি প্ৰয়াস বা চেষ্টা হাতত লৈছে ই শলাগ ল'বলগীয়া গতিকে আজি এইখিনি কাৰ্যসূচীত আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গাৰ্জেন সমস্ত সন্মুখত আমি যাতে বিতৰণ কৰিবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে ল'ৰা ছোৱালীসকলে এই চাইকেলৰ যোগেদি তেওঁলোকে লাভান্বিত হ'ব এইখিনি আশা কৰিছোঁ থেংক ইউ Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me